Ko je fizički najjači igrač protiv kojeg si igrao? Peković? Pa među jačima je 100%. Ali on je i volio to, on je volio da se gura, da se uvali, da uđe, da to je baš ono... Pa Jokić je vrlo jak. Jeste, i on je... To ljudi se prevare ono kao... Jeste. I non stop isto on u pokretu, non stop se kreće, nikad ne zna šta će, znaš, uvijek to nešto... Ali Pac-Man je bio oko stijena. Pac-Man, da, to je drugačija vrsta snaga, ali Pac-Man baš, kad se uvali, kad ti uđe, još ti rame laka, to je gotovo, nema. Steven Adams isto, on je... Je li Steven? Jeste. Kako ne bi, naš isto bio baš jak, imao jake ruke, onaj Reggie Evans, nije on sad bio ako neki, ali on je bio jako zemlja. I volio da udari. On je baš volio da udari. Volio da udari. Prije je bilo više tih nekih igrača, znaš, koji su baš ono uđu i baš u tu da biju. Onaj Jason McSeal iz Detroita, on isto je bio jak, znaš, ti malo neki niži, da kažem undersize, 4-5, pogotovo u to vrijeme, a nisko težište, veliki, to je baš bilo nezgodno.